Parlok baro hakani ke video ngan batai fish pang jong ko ke film ko balai kateng. Dumbling. Hakani ke video pinyo iya ko ke bro ko bachet serwada ka met jong ke kelong. Par kelong ko bapala hadu kata-kata banak ke daw bakani ke bro ko lek kom ni. Par bangin tip pat baro kata aling ini pej bat sengap hadu bukut jong kani ke video. Pada kemau ru bakani ke datang ke film. Habis tanah konjak ni ke film ngilio ino ya ke bro ke barak ya te fin na pok jong ke hospital. Pada din pat bak ni ke bro kal po na hayeng te kumta kala stang na ban plit utak te fin. Hendre ngilio i pat ba bro kita kicing bam kala bread na ki sepok jong ke dosbin. Patang ke ke te fin ke bakal simbat kala bu bahai ka. Bah pok jong tak te fin la ilong kum kidok ke badang im. Hendre kini ke bro pat kala simpan ban bat kala bam ya kata kadok. Kini ke bro ngilatip baga kerteng jongka kedai kami. Par baro ki bro ro kili per bahai kijing long jongka namar baka long ke bro ke bala hek baha karta. Hendre kedang long pei kum ke kena samla. Patang na kedaw he bakala bam bat sit sarwaya kini kedo. Te kum ta kala long pei yala de kum ke teilut. Pat om tang yala de hiro bakala lek kum ni kala ai song baharu ike perlok jongka bakin bam kini kedo. Pat kum ta makiru kila long kum hakahi hendre kim tipat bala ke baka chet. Bat mengiru perlok bangin tip berak kini aling ini pej hado bukut jong kini ke film. Hadina tapat nginyo ibiang sa ke wepat ke bro ke bakateng ke Mrs. Lee. Kini ke bro ngilatip bakalong ke we ke aktris ke bapau nam hado kata-kata. Bakale syong kuri miru baru we haspa. Hendrai mentapat ke Mrs. Lee kelas tang ban septeng bat kelas tang hidup ban bon jumut cuperkan. Namar bakamet jongka kelas tang ban long temen. Pat kala syam ro bau ni ulok jongka menta sempena ru ika. Kala septing baru banyak i namar bau ni ulok jongka ola don samla nak syawai. Tika Mrs. Lee ro kala jor pa kecing perkat yo bakando kini ke sepak ke jong o. Tia kini ke por ngilo ino bakala lej nak caka ying jong kame. Namar bakala yo skew kecing itu kana ke bro Jepang jong kecing long jongka. Bakala ban pan samla arsenik no kini ke bro ke belastang ban temen. Timata ke ying jong kami ke Mrs. Lee kal ong ika bakat osnem kadon. Kami kal pak kes ika bakat no katarai bakadon. Ke Mrs. Lee kam sampai perkat bakan hek snem do kata-kata kadang mut pai bakadon tang lai piu snem. Hendai kami par kal ong ika bamenta kaladon hadok kum basau piu snem tam. Hendai kami jong kapat kalong bai tikum ke kena ke bedang samla. Menta kami ru kal stang ban batai ika bak bakan bam kenang bakan long kum maka. Kalau ngeka bakam don kam ban lek surgery. Hendrai tanda kini kicing bam ke bakan ai ka kala biang ngeka bakan long biang kum ke kena samla. Pat kalau ngiru baka kini ke kam de ban itu priu ro. Pat kala ai ru ban lek kini tang ka po yeng. Te ke Mrs. Lee ru menta kala ngej ber kalau ngiru ika bakam semitu priu ro. Namar bak Mrs. Lee kala perkat balada kam yo biang kini kicing bah priu ke jongka. Tikum tak kala siang tu bau lok jong karo som trek subani syong nak bat ka. Ula nak ban lek cak away pat ke bro bat ke Mrs. Lee ru kandu nak berak kini ke sepak ke jong o. Titang nak kata ke sepak kalau hun baik ban lek kat dia ke baka ong kami. Hakani ke por kami ru kalau dia pancet dia kata ke sarwa. Pat kal ai ru ke Mrs. Lee bakan bam nak kata ke sarwa. Timenta ke Mrs. Lee ru kalau bam bakal yo skeng ru bakalong tikum ke dok merat. Dekam syamla ong ru kalau bam be ka hado bandalun. Namar bakal kuat pelat ban long biang kum ke kena samla. Haying jong ke Mrs. Lee pat ngilo i ba menta ulok jong ka ulok kren op unlej nak caka trei. Ndre ke jing sisa pat som lej setia caka jing trei unlej ban cak ke jing ke samla ke jong o. Pat wat lada ke Mrs. Lee ru kalau dia pan tip ekane. Ndre kam syam la kren ru Jepang jong kata. Namar ba makaro ke iji utang na kedau jong ke spa. Ke kum takam ba kuslaitan ka kuah hi beit tang ya kata ke spa ke jong uhi. Mentah lo kumba arti yo baka Mrs. Lee kala bame kini kedok tak kalio isi sya bakal stang bandon ke jing per. Kalio i baki dur jong karuk mentah kila stang ban long kum haki por mensyua. Barang ni kamiru kala ai biang kaya kita ke jing bam. Hadin tapa ngila ino sa armut kibiru ki bepoi haki ying jong kami. Kini kibiru ki longi kami baki don kame ke jing irap naka. Namar baka ni ke wei ke kerting ke kit berkal ong ru baka kun jong ka mentah kala armet no. Tekala kuana penhap kita kun ko ong bakan lej ke hospital ro kam dan pisah. Lolor baka kun jong karu kadang rit palat. Tekam kuat setia ka bakan ka kita kun namar baka ong bakan niru ke tang ke jing lek bakla jong we upriu kene kun ko jong ka.
Kami ru kolong iki pemakaro kam lak banlek kini kam hendrikan persang pe banlek nak benta ke jongki. Pengilio iru mentah ba kami kalau stang nak banlek ya kata ke sejari. Hendrikam tip iru batang nak kada ba kuak ban yo akamet jong ketai kelung. Tiang ni ngintip nak banado pastang jong ke film ngilio ini kami bakal don hakatu ke hospital. Bah hakatu ke puar ke bakal rak tu tifin. Pat mentah pat ngintip bah po jong tu tifin bakal rak ladon penbanda ki kelung. Baki tu ki kunlong baki beriu kila depan penhap hendrai kami pat kala tu penpaniki. Berkedah wiru bakal lar bantu iki kalong bakal don ya ulok ubatri ha tu hospital. Timau balarak bar supply kaya kemet jong kini kalong. Hakawe perkesni ke Mrs. Liru kala le biang cak ying jong kami. Tanda kala poi pat hangta kala rung nak spot jong kamera jong kami bakan pej nya kecing chat ke jong ka. Dia kini ke porpat ke Mrs. Lee kalau kendit penpan bani iba kami kalau ot penpan ya kawe kemet jong kolong. Bahang ni kalau stang ban ot badan nyuruh ika kenang bukan yok ban cet. Kali mentah kalau pet onang ni namar bakal septing palan. Dia anda kalau kemau pot ulok bakal ting yok bandu no yu. Bakal perkat iru babrok sekata kalau dia pan bam ya kini kidok. Di kalau ong nah lah dia belada kalau kumno kunuruk kalai bej ban bam ya kata kadok. Te kemiru ni kalau ino ika bat kalau stang ruban ai bang ika ya kata kecing bam. Permenta keliru kam syam do perkat iru kalau stang ban bam ya kata kado. Hadin katu kanisi kemet jong keliru kalau stang syuk ban samla. Bat wat ulok jong karuk mentau li per ba kecing long ke jong ka. Permenta syam kuat ban pulut por bat katu kesamla thamai jong o. Ulok ko abit banedon bej bat ke Mrs. Lee. Tika Mrs. Liru mentah kalau kemen bakaman sembar kalau hun hiru ya kejing lek jong kami. Kalau aku beli hiru ika bakal lak ban lek kat ya keni ha kejing im ke jong ka. Aku we per kesing ilio iba ke Mrs. Lee kalau kot bam jano ya shibun baki perlok ke jong ka. Dia keni ke por par kat ba kadang shong kemen ya sung bahan obat ki. Tikini ke perlok jong ka kil ong bakilio sneu bakum badon kejing sma. Bakata kejing sma ru kawan nak ke Mrs. Lee. Orang ni ke Mrs. Liru kalau stang ban sengau lek rany baik kalau perkat iru bakum no kata kecing sema kawan nak kamet ke jongka. Kum takam som pan slam syuk kalau lek nyaban rung cepok jong ke bashroom. Permenta kalau sum kalau slek baik kalau phone iru cak kami. Kalau kali kaspang jong kata kecing sema bat kami iru kalau ongika bakam de ban perkan. Namar bakamet jongka kalau kala biang te kum tatang nak kata kadau. Bakala ban long hendrai kam dan jing pere iru ika. Kam nambe iru basyap tengi kani. Mrs. Liru bakal tip kata ada kam syam dukus laitan. Dah kini ke porpat ulok jong ke Mrs. Liru ulah dapat ya singawe kecing keren phone jong ki. Namar bula dapat apro hakawe ke phone ku jong o. Pak mentau ulah perkat bot letip biru borok kini kecing sisa. Hakawe perkasing ulok jong ke Mrs. Liru ulah lek nak cak ying jong kami. Pak mentau ulah stang ban keli ka Jepang jong kata kado. Pat kemiru kalau ai no uya kata kado ban ma uru ulah stang nak ban ba meka. Namar ba mauruk ngido ibu ulstang ban ring temen te kum ta ukwa bi ban long biang kum usamla. Kemiru meta kalastang ban penbej yu ba kalastang ira ban lek jan yu ni ubreo. Te mauruk onda la depan ba me kata kado te ulstang ban yele ij na bat kemi. Kat ba kini perangut kidang idon hang ni te kemisi seliru kalau phone na ika. Kalau di man biang ika ya kata kado kenang bukan yok biang ban bam bakamet congkakan long bi kum jo. Namar bakal ada kam jo syu kata kecing bam te kamet jong karo kan long biang kum makapor bakal julong. Tiang ni kemiru kam sam trek ban pasngap beka namar bakadon padulok ujong ka te ka ong bakam dom yo syu kata kecing bam. Bar kamisi sliru meta kala stang bandu ujung kermen bar kala lek iru ke doktor. Ke doktor okil ong ika bakim dan kam ban le iru spang kata kecing kuak ke jong ka. Dari kadon kam bej ban bam tangi kecing bam ke bate kamet batang kata hai kala ban pan kala kini kamet ke jong ka. Mrs. Lee mentah kalau stang ban perkat bakum no bukan le. Bakal tapi ru dah kajanya ledi namar bakal le ranjo baki beriu kinyo ika ban mentah kalau stang ban long temen. Te kalau le nyaban mi nan depok jong kini hospital. Kat ba kadang ya jalan tiru kalau ino ya kawe ke beriu ke bapun kun. Kini ke beriu kalau tip bakal ada ban pun kun na ulok jong kahi. Te Mrs. Lee ru kalau nang jur ban perkat. Bakal le iru ban kenduk na bat kami hakawe ke beauty parlor. Kami pat kalau ika ba mentah kam sam lek syu kata kam. Pat bakan nam dei ban keli ka spang jong kata namar bakam sam lek syu. Tika Mrs. Liru kam sam keren penbun syu kala lek nang ni.
Hakawe perkaliang ngilu iba keto ke beriu ke wan poi ca kami na ke bentak ke kun ke jongka. Tiang ni ngilu iba kami kaladep penirap eka bakan panhap na ikitu kikun. Handai namar part ba kami kam tip setiap banle keto ke surgery. Tikani ke kena kalau jor ba ke jingpang. Para den ro ba ke ket bar ke kun jongka ke lelej pa na siyeng. Tikum ta kani ke kun jongka part kalau jor ba ke jing mi islam bar kalau kalon ni Ramadan. Para kata ke porok kalau kelat no. Kekemi jongka kalau yam hadu kata-kata kini ke jing le ke jongka. Kalau ngiru batang nak kini kedau kalau jia hadu kat ni ke kun ke jongka. Paran dapat kalau poha yang ngilio iba ke kemi jongka ket kalau daplut cir nyeng dak isnam. Pangilio iru bagi polis ru kuiluan poin nak kini kepor. Pakadau iru kalong bakal depan penyiap ulok jongka. Namar bangil tiba ulok jongka ulah depan berbore lah ke jongka kun. Dikini kedau bala jia ka bakan pun kun ha karta ke berangren. Kalau long iru hadu kini ke jing yap ke jongka. Kini sementara kelas spread berok ke jing le jongka me. Permenta kami ro haba kali i kini de kala pelang nak berok ke janji jongka. Bakal petri ro cak we pat ke jaka. Tiaba kami sisliru kalau mud biang ban lek nak cak ying jongka me. Hang ni kala simpan pan beladon daki polis ke betwet eka handrai kim pat lap setia. Tekum tak kami sisliru namar bakam sem tip sukum no bukan lek kala lek pen ban cak hospital. Kalau keren dapat ke we pat ke breu ke baterai ke pok jong hospital. Kalau pan nak kaya kidok jong ke kelung bat kalau ngiru ika balada kala pan penyo ika kita kidok. Tekan ai kada kador ke berem hadu kata-kata. Pakene ke breu ru mentah kalangit berkala kemen bakan yo kita kepisah. Tinggal iru bakali mentah kam semdan kam su ikame. Kalau stangi nak ban lek dala dia kata kam ke ba isyar kai. Te perlok kene ke film ru kalau kut na hang ni. Pakai kerpat ipi balada pimpat dep dan subscribe YouTube channel. Jangan bahas subscribe nak kum ke jangkar chan ke jangpi. Ku boleh sibon.